in pangdungog, iban pangatud, iban sin pangatayan na may tain Tuhan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula hadlaw kiamat asubuhon in katan nikmat banghunu iusalta. Kulub yari kato in atay. Bang dumayaw in atay mo na may tain rasul, dumayaw in katan panyap sinbaran mo, iban sanyang kau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali ala wahyal qalb. Allah sin rasul han kakumpul dugu habaran sin manusia bang dumayaw in hang kakumpul dugu dumayaw in katan panyap sin barannya sumanyang sia sambil in katan hinangnya lapay na dumayaw bang magkangi in hangka kumpul dugu habaran sin manusia kumangi in panyap sin barannya katan kumangi in kakahinang niya amuna long sin rasul atay wala niya iusal in atay niya pagtauan iman pagkahagad patuhan sabab in aun yan manusia kiyug dan atay niya sakit bang in manusia kiyug dan sakit in atay niya di nakasuran iman halaw niya makahinang nin manusia ununin kabayaan niya. Ikadua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Nikmat sintuan sa lagu-lagu di habaranta. Yari hinangan kita ni dua mata, pia agaran papang pangatud. Inhalga sin mata. Sa in mata niya wala niya iusal unuhi kamumpaat kanya bitaan sintuan di na minsan aturun niya in kabayaan niya aturun hawa nafsu niya sadya walahum azanun la yasma'una biha hinangan kita ni sintuhan dua tainga unuhun tainga hipang dugog pakabayaan sintuhan duguga unuhi kamumpaat kaymo dahil naman hapag dunya mo labi hapag akhirat mo usala in pangdungog mo naon yan manusia iusal niya pakabayaan niya sadya hipagkubur niya na namayta in Tuhan bang aun kay mo tu wala mo iusal pakabayaan sin Tuhan piasibo na kau sin Tuhan biyak binatang in binatang taka atay masarap in atay sin manok in kambing in binatang taka mata taka tainga sa piso piasibo na kau doon mita magkangin ay atay mo magkangin ay akal mo ulaika kal an'am in mga tauyan biyak binatang isin mga tao biyak binatang kita rin binatang kumawa bukun kanya bang in manusia kumawa bukun na kanya biyak na siya binatang minsan siya tao mita wala niya iusal in akal niya mita siya kumawa bukun kanya bang bahas siya kawaan bukun masakit kanya tanda manusia bihaon sabab ba isab sin kasigpit niya sabab ba isab sin tugas niya di umingat sin pag-agama tambulun in bay ukaming tandawan lumabay pahatandawan biyak kuting tambul na inbay, tambul in tandawan, lumawag sila dan biya din kasud ni bang man sila makakawa, panyap sin tao. Manusia yan manusia sa piasibu siya sintuan kal an'am, biya binatang. Kita in binatang way akal kan na kumawa bukun kaniya. Aun pala binain ha binatang balhum adal. Aun manusia labi din ha binatang parahan daga akal, in binatang way akal. Manusia mag-inom makahilo. Sulay kamu madtu binatang kambing butangan madtu in bir in tuba in bahu hamutun sadya disan inumun sin kambing may takaingatan sin kambing makamulakan niya sa inumun da sin manusia para taga akal labi din ha binatang kaingatan niya mabahu pahikalarak pasin utuk niya hikakangi pasin baran niya inumun da sin manusia Tuhan in magpababa kanila labi sila din ha binatang